azinkqonkqoza zithi Nkosi Nkosi sivulele, wathi uJesu kubo andinazi, hambani benzi kobubi nibuye lapho benusuka khona. Ayibonge Nkosi. Ngoku sisazogoduka sisazokhisa emakhaya. Amen. Abanye emakhaya ngoba hambe bekholwa bafike baphuza ityala badakwe. Ayibonge Nkosi. Abanye bazofikela kwizidala zabo, okudala bazigubela emakhaya babuyele kuzo. Bathi sobe siyibona ukukhonza unyaka ozayo. Ngibona ubukhelesi. Amen. And uSathane akekho umuntu omzungeza njengomuntu osindisiweyo ukuwalinga nje wadive endleleni. uSathane usebenzele lothuba loba sosufe ungamsabiyele enkosini. Amen. Ngiyabonga xa sowudakile ungavela ukwazi ufe. Umzalwane ugwazi wafa. Umzalwane. Amen. Ebesathi hayi ndiyazijabulisa nje nokusuku lodwa ndiyazijabulisa. Sobuye noko zobe ndibona lokukholwa ngoJanuwari. Vele kufika ukufa. Amen. Haleluya. Lento ukufika ukufa yake yenzele ukumkani noAsa. Amen. Ithi iBhayibheli wayengumuntu wayesenza kakuhle phambi koThixo. Wayeyinkosi. Haleluya. Xa ingena esihlalweni ungena ethempelini kugcwele izithombe ezazikhonzwa ngalo xesha athi masuswe zonke izinto kuzokhonza uThixo yena yedwa. Amen. Ithi iBhayibheli ngokuya kuhamba kwesikhathi wavele waphuma isilonda emlenzeni wakhe esingapholiyo. Haleluya. Emva kwalokho Asa wamkhohlwa uThixo lo bekhonza yena, wahamba wayezinyangeni. Ayibonge Nkosi. Wamfica ukufa ngaphandle ezinyangeni sengasakholwa. Wamfica ukufa wafa. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Anfude qala verse 10 sizwa. Verse number 10. Verse number 10. Uthe zisaya kuthenga wafika umyeni. Zaza ezo bezilungiselele zaza kungena naye emsithweni. Lwavalwa ke ucango. Verse number 11. Zithi ke kamva zifike nezinye intombi ezo. Zisithi, Nkosi Nkosi sivulele. Yaphendula ke yona yathi, inene ndithi kuni andinazi mina. Phaphani ngoko kuba ningayazi imini kwanalo ilixa. Yes. Hallelujah. Ithi iBhayibheli zafika zaqonqoza zathi Nkosi Nkosi sivulele. Wathi uJesu andinazi. Amen. Hallelujah. Wathi andinazi. Uyela lapho lisuka khona andinazi. Amen. Lisazofika xesha loba kuthiwa awaziwa. Hallelujah. Uthi yini bawo bendizile ukudla o6 days. Bendinikele endlini yakho bendikhupha isishumi. Bendingaphuthi nolunye usuku esontweni. Athi andikwazi uyela kusuka khona. Amen. Hallelujah. Ngoba bazalwane uThixo usebenza ngesiphelo akasebenzi ngesiqalo ukuthi uqale kanjani. Usebenza ngesiphelo. Amen. Hallelujah. Uthi ke phaphani ngoba anilwazi usuku nelixa ayothunyana wonke abuye ngalo. Hallelujah. Phaphani ngoba ngamanye amazwi ihlalani lumkile. Hlalani ready ukuthi icilongo lingakhala noba kunini. Ngoba nilazi lixa elothi icilongo likhale ngalo. Amen. Hallelujah. Ithi ngoba iBhayibheli kwakukhona isitedi noLazaro. Ithi iBhayibheli uLazaro wayehlala ngasesangweni. Lazaro wayengumuntu wayehluphekile, wayengena family, wayengena lutho. Amen. Ithi iBhayibheli lo tata wayehlala ngawakhe esangweni, wayindoda eyayime kakuhle, wayegqoka impahla zelinene. Kuthiwa wayeshintsha nakathathu ngosuku. Amen.
ngendlela owayesigwili ngalo tata. Haleluya. Wayedla adle abezethatha amathambo aphose ngasesangweni ephosela izinja kanye noLazaro. Amen. Haleluya. uLazaro akazange ayeke ukumkhonza uThixo, imeko injalo egcwele izilonda, ehlupheka. Haleluya. Elala phandle kodwa akazange ayeke ukumkhonza uThixo. Ithi iBhayibheli ke lafika usuku loba makafa uLazaro wafa. Efa ithi iBhayibheli zafike zamthatha ingilosi zala esifubeni sababo Abraham. Amen. Waqhubeka lo tata waphila isikhashana, kwafika ukufa nakuye ngoba ukufa kuyafika. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Uthi xa sekufike ukufa wahamba lo tata wasuka esihogweni. uLazaro ngalo xesha usesifubeni sababo Abraham. Wevakala lo tata ememeza ethi baba Abraham ndicela usho apho kuLazaro athi nkqu umno wakhe emanzini aqabazele olumini lapho uthi ngoba ndiyasha amalanga okanye ndiyasha kule ndawo endikuyo. Haleluya. Yabona ngosekwenzeke i-vice versa. uLazaro ebehlupheka kuye ngoseme kahle, lo tata ubeme kahle kuye ngosehlupheka. Haleluya. Ithi iBhayibheli abawuqala bawoba ngabokugcina, ukuthi abokugcina bengabokuqala. Amen. Haleluya. Apho intombi ezilishumi ithi iBhayibheli zazilindile zonke, kanti ezinye zilinda zingekho ready. Kuthi noma umyeni angafika azikho ready, kodwa zikhona zithi zilindile. Haleluya. Ahlabelele uncandweni athi uJesu uzobuya, athi ngaba sisilindile okanye si-ready sonke na. Amen. Ebuye zolanda ibandla. Haleluya. Athi sosala sifakazile, sosala sishumayele. Amen. Ayibonge Nkosi. Bathi abanye kuJesu, Nkosi asiprofethanga na egameni lakho, asiphilisanga na egameni lakho, asikhuphanga namadimoni egameni lakho. Athi uJesu andinazi. Amen. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Asihlale silindile bazalwane ngoba asilwazi usuku. Amen. Haleluya. Sizozivana kwingozi ezokwenzeka, abantu babezokuduka endleleni, ingozi ezokwenzeka. Amen. Abantu bengekho ready. Amen. Haleluya. Ngoba kuhle ukuhlala uready noma kwenzakalani. Amen. Kodwa ube uright, ube kwiposition right noThixo. Haleluya. Ubusazi noma kwenzakalani, uma kwenzeka ngifa ngiyobonana neNkosi. Amen. Ngoba uThixo wenza ubulumko ukuhlakanipha walifihla usuku lokufa emntwini. Amen. Siyalazi lokuzalwa sibe ne-birthday ngayo, sithi happy birthday sesiculele. Kodwa olokufa laziwa umuntu, laziwa uThixo yedwa. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Ithi manje iBhayibheli usuku lokubuya kweNkosi uYesu laziwa uThixo yedwa, noJesu uqobo akalazi. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Sinento ethi uJesu wayelazi inkonzo, wayengeza zosihlebela. Ngoba uJesu oqala wadela ngempilo yakhe wafa ngenxa yethu. Amen. Yabona umuntu nomusa kakhulu ngathi wayengeza fast sihlebele athi ngiyabona nje ngonyaka othile liyakhala icilongo, ufuna libe ready. Ubaba ngimzwile sisho sinje ngonyaka othile icilongo liyakhala, kodwa uNkulunkulu lonto wayifihla, wayazela yedwa. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Mhlali buya ibolethu wena uyobe ulumena. Mhlali buya ibolethu wena uyobe ulumena. Mhlali buya Uba kunento iqondayo uba
ukwenza ungabikho right noThixo ungcono ubone uzihlela kwangoku ngoba ulazi usuku lokubuya kweNkosi Yesu. Amen. Uma wazi ba leni into xa ungathiwa liyakhala icilongo ndingasala ngeke ndiyibone inkosi sihlele kwangoku kusekwangoko ngokusenethuba. Amen. Athohlabelela ulungisa indaba yakho noJesu khona manje. Amen. Hallelujah. Lungisa indaba yakho noJesu nini khona manje. Amen. Ngoba icilongo lingakhala siphuma la xa ufika endlini ufika ulale uyasekuseni uthule sokugijima imibili. Kanti indaba yakho ungayilungisanga noYesu. Uyolichitha phi ngaphakathi lapho. Amen. Ngoba uzobuya uYesu azolanda ibandla. Amen. Siyazizizigi siyayizwa inhloko. Zonke izinto eBhayibhelini ekuthethwe ngazo sesiyazibona senzeka. Amen. Sekwafika iCovid kwavalwa amasonto kwathi mawungakhonza ukuhlelwe ezindlini. Zonke nezifo okuthethwe ngazo sesiyabona kusenzeka. Nendiki yokufa okuthethwe ngayo siyabona kusenzeka. Amen. Lento ichaza ukuthi unyana womuntu usendleleni yeza uzolanda ibandla. Hlalani ke niphaphile ngoba anilwazi usuku nelixa uthi unyana womuntu abuye ngalo. Amen. Akhona nandithanda mntandaniso dala nandikhonze eziyona ayiphinde nandithanda njengeyanhlambuluko yakhona. Amen. Phambi kokungena endlini uqala udlule umkhokheli phambi uhlambuluko. Amen. Hallelujah. Futhi nje akhonde kuyani kuba yikho phofu noba ikhona ugcina songasayichazi ngoba le message ithela njengendlalo. Amen. Akhonde kuyani phazamisa inkosi yothethelela bese udlule ngendlini bese uzomnye ufike naye adlula ngendlini. Akhonde ebaluleke njengenhlambuluko naba amakholwa ngenhlambuluko sengasayenza akhonde ebaluleke njengenhlambuluko. Athi ohlabelela bonke abanethembele njalo ukuthi uJesu yabuya bazihlambulule balahla izono nemithwalo nako konke okubambezelana. Amen. Oh yes. Oh yes, Lord. Verse 13 la uthi hlalani nilindile. Hlalani nilindile. Hallelujah. Uthi hlalani ke uthi ngoko ke hlalani nilindile ngokuba anilwazi usuku nehora. Amen. Ngoba xa ufika